kita kipinangi dopik lang. Ningkan po na kasor salamati. Last 5 years. Nah, so reply. Si nilitum kita tu. Alang litum ng pulo. Isi alama bangke. Oh, ASC atum ke regional party hian APSLC function of sovereign. Kita piniar ni anta nilitum APSLC fan source se pinna. Nilitum clarification segitu. Answer segitu cotlang. Arlah so answer bangke. Ningkan phone ang kasorsa ko, kipin na yung tupig lang. Ipong wala press conference lang umake, laki, atum nang kasorsa ko, at nilitum reply yet, umake i. Lasi, langsung clarification na bang si pini nilitum pancing ko media lang. Social media lang ako dadak nilitum ibong na. Nilitum may kasorsa kami. APSLC पे इलेक्शन तमे थोड़ा पैट ना में जॉइंट कैंडिडेट सीट शेयरिंग तमे अलायंस तमे अच्छा तमे सेटा थोड़ा ना aku nih litum tiket ham heke GI kata rapane support ulit sete chok tala tum ko itu lasi nilitum ke kasorsa kali reply sik pichot palam sik last 5 years latum APSLC atum BJP apanda sorsa se Congress apanda sorsa se setelah ASPC apam lok si ka sorsa pasti langsung a reply bangke ni litum ki piye bangke la non MP election osiki MP election a result hello ningkan pho kedam tak ni litum APSLC na ka sorsa po langsung reply bang itu SSC berkipi ke Jun tarik kian langsung reply ke lo nilitum PC langsung pan ka request ma ke advice ma langsung alam kepatik dega po Congress ke langsung ka cipati bokale ke first part ke langsung cilong jai kathar ba nehelo alliance candidate India bloc alliance candidate ke Congress tu ke immediately react langsung Alliance along chin by weapon dan sialang lima ke declared reacted lo Congress itu counter lo alang sa reply tihai majai kata tihai je ansar mat sa alang ACC benda how disi claim rapiat movement da claim rapiat na mu election na le lote seat sharing tame alliance assistant ben tame hayatan understand tame wan na puro lata damju a Congress along si kita mati lasi lahai ka do be akhela ke in one way directly or indirectly BJP apa election ka tihai kama ba se APSLC mate jai ka thara ko claim lalu lasi la Congress along ke dam la pen APSLC pen ASCC atau men claim rakyat pepo asal le ke non kelo June tarik clear ni langsung a reply man kala koi they will get bigger service lai silo hini ala ma ke APSLC de bane litu ki pung ga la 1969 1972 69 ke Assam reorganize lo Meghalaya la pen 1972 ke entire North East sama reorganize lo hala bangso gari organize huta central government atum ek proposal nan tilum itu seta APSLC a leader atum nan betrayed Congress a leader atum chinkema joint conspiracy le APSLC la pen Congress tum joint conspiracy claim si 1969 la Assam reorganize huta la pen la 1972 North East reorganize huta nilitu Oton mastek long le karbi ang long la pensi sakit mate karbi le penti masa penti ate 1969 ane kan mistake le government itu chini lo tu mistake le tang ko bang pasti 1969 ane mistake bang ke 1972 ane kan correct son claim le mate sita that was not done lagi malu APSLC pen Congress tum bitok check perlu APSLC तुम की चौक चेयर लमा बंके कादू में चीनी लोग अठे ला तुम नेगोशिएशन हो
entire process of negotiation bangke Kargil akan di masa leaders bangke than ponte. What actually transpired in the entire process of the negotiation. Lasi Kargil akan di masa leader bangke optional level si biko to bangke chini de delu. Autonomous state dalam bang Kargil nong akan dis Arab bangke. Api chini lo lake der tiga. APSLC conference 1969 Turalong Garo Hills long ke manok silang salam chini lo. Lata kachini la keceng mengkali hal delegate session ho. APSLC secretary bang report ki pihu. Hada kan si chini lo Karbiang long la peninsuls delegate si tumba. Ye Karbiang long la peninsuls sarap in autonomous state bang nanti. Tidak lo optional level lo si bikap lo. Okay. Secretary report lo hala so si chini. Hada ka masih Bapram Singh nar pen barelong terang tu protes lo. Latu men lo. APSLC Karbiang long unit alida hala masuk. Presiden lo barelong terang ke secretary ke Bapram Singh nar. Latu hada masih protes lo. Seta protes seta akhir bang ke latung pulo. Itu Karbiang long wang tu ngasih wai. Seta Karbiang long autonomous council ke hala bang ke kongres tu si cari ke kongres tu ta prokredit lo. Nasi dak bang iklan dak lo. Karbiang long lapan ensil se autonomous state dalam apa? APSLC kan kongres tu joint conspiracy kan si hala bang cerita. Nah, nanti pada lembab mati long tu pada. Lasi, this is the proper time. Nona bang correct time lo. 1969 aningkan. Kongres pen APSLC atun si autonomous state